Kajing hap jo slap akini kena si ki berada umde tau slap ubajur kata-kata. Kalau ora apa sising kajing kermen ya kapung yam hadam side. Slap ubajur ura penslay ya ki kisat apa kitan seorang berkemjuru. Kelihatan ketua ni kejakan juga jalan ke lama ya kajing slay Hindi na pata kapung yam kapde kejakatan bonding elektrik juga MECL. Kajing tap juga apa kani kadam lani hakat kapung kampat simlalong kampak kami nanti nani kemalalong hakini kisnam ki beradab. Kau mengilam yang ni kani kadi kasurok neron kirim ke badan ki pengusaha ke balapau bah kani kisni ki baman tambat. Ngilam yang ni rukang tuna bun ba ka pin jawab kani kisnam ki beradab. Dan dai kadon kajing kami lenti bah kani ki singi ki banana da kadang jul kajing slap kembang ka slap akan ki singi ki beradab kala bandon kajing kiew susu akan yang jongka jeng dap akan dikepung akan mengeru kajing kermen da kamta kajing sambonding elektrik sya jelahi barakawai. Kini gadi kapor ka masau baje jeng kasi ublay ha bakajing ki kolong la iwei ri nyo points kan dai not. Hadu kasi ublay jan miet kajing dap jek madam sai kot kum kajing thau kolong la hajar sispa nyo po poin la pusau kablang kajing ki ka bah nyo Phut AA. Handai kinang punya jek inisial ke la ong don kamban ki sa san Phut bakan dap bah ka dam bakan la ruban penbiang ya kajing tan boarding elektrik ha ka jelahi barakawai.